Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi. Ungacindezelanga-ke ebhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli, kwenza ukwazi ukuthi-ke phela uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje engizobe ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphotheli izindawo njengamanje ukuthi ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. La ngilethele-ke ikliphu-ke yomlisa-ke la chaza okushiwo esimadlala okuthusayo-ke laphana-ke laphana njengoba sonke sazi ukuthi kuyimanje ubushiwo ukhetha madlala ngamacala amaningi, futhi-ke laphana kuthiwa-ke baningi-ke abantu bebanika imali-ke laphana nokungcwele okuningi nje impela khona, kodwa angifuni ukuthi okuningi ukuzwa ngami. Phelele nje udlala-ke ividiyo yakhe lo mlisi uzwela ukuthi-ke uthini. Uma ngicala phela umzwile-ke ividiyo ngena comment section ngisho uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalolu daba-ke lolu osuwenze ulungile nje ungixhasa ungaphumi ungicindezelanga-ke ebhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nesenti-ke elimnyama kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha ngizobe ngiza nazo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Uthi Kurt Matlala uyamati Brown Mokgotsi umuntu langamati ngoMinister Mchunu uthi hayi cha abakase bahlangane. Uthi umuntu lomunye loku wamphatha imali bekapha Bhekicele umnikile imali lefika lapha ku $500,000. Uthi inkinga yakhe licale mhla ala kunika Bhekicele imali perhaps so the next Friday waboshwa. So yena bekakhuluma na Brown Mokgotsi, so Brown Mokgotsi uthumela ngibhekicele, uyabona. Uthi kwahlangana futhi namkhwanazi wamcela ifavor, wathi ucela ukuthi amkhulumele nomuntu, khona umuntu lo bamchupa ngale ngathi bamchupa waze walahla umthwalo, lo muntu wavulela mkhwanazi licala ku-IP. So bebalo bamphenya, wathi ucela ukuthi amendele lo favor le perhaps. Wow, hey kumatima kakhulu. And yena uvete ongathi sibiya namchunu, hayi cha bantu labalungile labo vele, yena banilo wrong Bhekicele uza abe senkingeni. So ngubhekicele, hayi kusenkingeni ukuthi wayenyula intombi ngento inhlava, usenkingeni so ngubhekicele perhaps. Wow, but kubukeka ngathi bazama ukushayana ngenyongo iphila, ngathi ufuna kufaka abobhekicele phasi kwebhasi. Angisho ukuthi Bhekicele umsulwa, angisho ukuthi mkhwanazi umsulwa, mara ngakubukeka ngathi solo kuvikelwa umchunu naba uyabaphosa phasi kwebhasi. Sachubeka siyalalela sekuya ngokangcondo yakho ukuthi wena ingakanani mayincane udakukholwa la kushoko perhaps yobe.